Akiaria hindi ya mucemanio na muingi wa matura ma Nkaimurunya Kajiado ya Rugongo, CC wa wonjoria kaunti-ini ya Kajiado Lea Marias augite waki wa thoko ino ugukorwo uri gitugi kia bata kuri aikari a guku na muno hoka ni gukuria mwena uyu kiwonjoria. Kubwa ambayo itabadilisha ekonomi ya hii area. Hii sehemu iko na traders wengi ambao wanafanya biashara katika barabara, na hawa wanabiashara sasa tunawajengea soko ili waweze kufanya biashara mahali mzuri. Augite oho thirikari ya Kajiado ni gukorwo itacukitie makinya manene mbere hoka ni ungania wa marihi ma igoti wona thoko ino yarikirira. Tunatarajia hili soko lichukue wakati wa mwaka moja ili tuweze kulete wanabiashara wafanye biashara zao mahali hapa. Wakati soko hii itakapokamilika, hata sisi kama county tunajua ya kwamba tutaweza kuongeza ile revenue yetu, maana tutaweza kuleta watu wetu kwa pamoja. Nĩ ndeto itugiritio ni muingi wa guku makiuga kwa ihinda iraya thoko ino ikoretwo iri ndiganirie indi riu mari na mwihoko ni kurikirira. Tura riri ritu tutire thoko tuthinikaga muno ni tondu nginya matoro na ki ni tuthinikaga na njira nene muno, no riu ni tuonete Ngai na maitho tondu ni tureheirwo ukuria thiini wa itura riri. Koguo nie ni ngenete hakwa nigetha ona ukuru-ini wakwa ngonaga wira uria warutirwo, koguo ni ngenete muno. Oho maugite waki wayo ni uguteithiriria ona mbeu njithi kuona mieke ya mawira. No ni twakena muthi kuigua ati thoko ni kwambiriria na nigithie na mbere na ciana citu cione tondu ni kuragia na crimes nyingi, ciana citu ihote kuruta wira itige njoi ona mihadarati. Koguo Ngai witu amwike wega na amegucoka guka na mathondekete uhoro uyu Ngai amateithie nigetha tuhote kurugama wega na kurugamia kware ino. Umuthi ni muthenya munene haha kiwanja-ini giki turi tondu kiwanja-ini giki kiambiriirie gwakwo thoko no ndiri yarika, no umuthi aikari a guku gwitu ni makenete muno tondu thoko ino ni kurika ni twarikia gucemania haha na contractors na twarikia gucemania na stakeholders othe andu akanju othe na ki ona maofisa othe a thirikari ni twarikanira ati thoko ino ni kwambiriria na ihenya ta uria kwahoteka. Waki wa thoko ino na uria urakinyanirio ni thirikari nene unyitaniri-ini na thirikari ya Kajiado utanyitwo kuoya ihinda ria mwaka umwe kurikirira, na muoroto wayo ari wa kweheria onjoria aria monjorithagiria mikira-ini ya barabara. Handu-ini ha Inooro TV kuma Nkaimurunya Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka Waaki.